habang along kumuskat tari ngatip siya ba ke kursus ni jungi ke sedang nanong ba. Hari habang perkat ngalap ba ngidon ni sedang nanong ba hanray ngim pat itu mano bat kino kebasa pat sikiway gisno. Tagadaw nga persyang ban pelum pelang daga mga phone ya borok kirang ba kibang itu adun na boy nakasi na mansingat kanuli bat kunta terter nga pelum yaki hakasin kemenkong kata kalau kadai hakasitarik ubnai sipo arja arpo ah bat hakajing ilung kemenkong itu tentang kat lain hanrai hakaba arpat hadin apa yang pelum yang sakawai ke meeting kata kalau kat santarik ubnai sipo arja arpo ah hakata ka bang pelong hakasin ka baar ngiton kumba live ho saungut kirang ba nakaleng-geleng gisnong hijaka nakasi ban ajentia hakata ka meeting ka baar bangi pelong ni kami kawai kesur bangiton kam ban pelong ya kedor bar pelun susni borok kawai bat hakata ka sniru ngila ya menjur ban sengi kene keseng kawangi khot ado montaga sni kasengkur susni pelun. Teknik bat hadir gini meeting bagi layo kasengkur susni pelun ke kerteng ngilayo pat bandrai ya ka dorbar pelun susni ke menekong kata kalong hasnong nong ba kalong haka arpun riutrik ubanai kadway arjar aku kata dai gasni bat ka sni ke menekong bagi pelong hadir asnya empat ni pelong haman sengat hagalai trik ubnai baar arjar pusau bat kani gede balai aru pratrik ubnai baar arjar abundriu bat kabasau kandehi ha kan wan biang sekisnong nongba katakan long hau arjar apu prah eleksi gitu por kande por election MLE eleksi ngin sabun kam ngin sekran ba kumno bengin pelong kenang eleksi ngila aban pelong dekat por New Year, mo azab boar, azab pupra, lesi kejingpang blok New Year ngilak pelum pelang yang nabarok kisnong begini walang nombak. Namar bahu benai baar ngitip ba kedai ketayu tabut, lesi ngim kamlong ba biang yangi, hari lesi dekumta. Hari kita gigi barok ngin sia pelong meeting banikan AA hibri wat kata. Tekeni kejingnya pelum pelang kumni ni tipsyai kumba ni layok snyo na borok kilong keren meni nyo prangut ba ni layok sibon jing sneng bat sakawai ngau ka balong ba kezi kenduk lang jungi hikum ni kalong kenengkong kalong bangin ye itu itau iwe ye iwe hadir kezi itu itau ke pelong pat yangi bangila ban yarap keliang ye shan keliang bat ban ya I mar keliang namara lada ngimi itu namla banirap namla banisyan kalian hari daga bang itu shwa nila banirap nila banisyan kalian koi ke jingjia yang asna menshwa apor banganang wan na po kol kata ngasong daga flight ka poy kawati sipobaji ben mid kami na kawati ka poy hangni hachilong sibaji kumba sibaji steng senia dah kata kopor ngaton bok banga itu ya ikursus ni basa hang ni shalom takadaw ngayok bansa haying jong I hati hajan laban ha ta ngasong tho ba ladang ngim itu kumno ngidok jingarap lesi kata kami ladang itu ikursus ni jong I lesi ngan hak bansa apo airport dan ni po surok hari kejing itu ngayok pat kejing yarap takadaw prakur ngidon kamha bani itu iwe ngidon kamru bani rap keliang iwe hamtam hakabaya briu mihak bani ya light keliang bani ya shan keliang bani rap keliang bani ai mensim keliang bar kumjur khawai dewai ladang isyak khot ngin ya rap ngin ya trei bar hamtam ngin ya bam put kat bala kata kedai kejingnya snow parai kejingnya senyau maya, kejingnya senyau perai, bat kejingnya senyau kur, bat kejingnya senyau yato, kejingnya senyau payu, kejingnya senyau parah. Dedau perakur,
kisin asnam dan humani yulutiwa kat nang mi isnam sekamat unang boni unang roy unang pali barkam tampig bawan hang ni semaya tu yagi bomwan kanang ba hal apo prale si kan nginsa wan bon syu lagi sang repair ma kajingom kajingalang hikum ni ai jing mentoy ngi sibon ba nado kajing itu kajing rap kajing ya yosok bat sibet kantam ba ngini shat lang krui kumung yu shat ma po snong mesengat te ngakit bok ke biang ya pi barok ki iparakur ki basa hang ni kasi sajisin biang wat am sio sa marwei kantam hang ni ha snong maset khnam sio ba kur jong pi ka he sio ba ka kur jong pi ka roy